Izdajemo potpuno nov dvosoban stan od 43 kvadrata na Telepu. Stan je rađen sa ukusom, sve je novo, po meri rađeno, dnevni boravak sa izlazom na lepu terasu na kojoj se nalazi i ostava. Na svim prozorima su postavljeni komarnici, kvalitetna stolarija, grejanje se plaća po utrošku, znači minimalni su troškovi, kuhinja kompletno opremljena, sa dosta prostora i kvalitetnom novom belom tehnikom, Bošovi uređaj, rerna, šporet, mašina za sudove, kombinovani frižider sa zamrzivačem, apsolutno je sve novo, u predsoblju dosta prostora za odlaganje obuće, velik cipelarnik, velik garderober, kupatilo je sa tuš kabinom. Znači sve je novo, kvalitetno, spavaća soba sa bračnim krevetom i velikim kliznim plakarom. Ispod kreveta imate još fioke za odlaganje, orman ugradni od poda do plafona. Znači, apsolutno sve što vam treba. Useljiv je stan odmah. Po potrebi vlasnik će uneti i TV aparat. Nazovite Master 021 nekretnine 064 6432 338. Sve miriše na novo, budete prvi zadovoljni stanar. 064 6432 338, Ljiljana Marković, Master 021 nekretnine.